Hapedeng ka jingyal inti ban syakri ya kathanyi barakawai. Layo iyo sembai wala betep mentau la sai ya lau jong so bat kitanat ki bayar. Kasenyan Tunis Higher Secondary School Penusla menin kasngi kalayo ban rakhe ya ka jingken jo shaw mau mer ba arhusan jong ka jingyal inti ka jongka. Kumta kani ka school kalapli ya ka jing rakhe jubili rupa menin kasngi hakashpau tarik ulber arajar arhusan. Batsi benta kalayo urban play ya ka jing elek kai sport jong ka school ka bala jupen long ru haman lau snem. Kani ka jingdap arfusan snem ka jongka kala long ka sngi ka bakrau man ai nam ai burom ya kinong hikai ki bala syakri klem jing thaj bat luat na du bastang ban penyar ya ka school syaka Higher Secondary School. Kandiat kumban sinyo tempang ya ki bala tresitam ban no senyang men ban mensim ban penyat bet ya denti ya ka kam hadu ban dapli perdah kani ka sngi kata ka de ka Silver Jubilee Celebration Steering Committee hapo ka jing penyat jong chairman jongka Unilus Masar i joint secretary ba Edi Budon chairman finance ba Lewis Kongtau secretary jongka Ibari Khongwir nong pathai kitin ba Kraubok Soklen. Bat sakawi pada ka komiti ka Suvini Committee chairman ba Faster Weldekhar Chairman Pas Pupil Iras Yoko, Kidkhot Kentup ya Isyarailin Marbanyang, Mary Wanhun Thaba, Virginia Wankar, Man Bhagshiar, James Thesai Maupat, Babu Liu Marbanyang, Ver Nadine Kongtani. Hakate gasngi la sakhiru balayadon lang ufada Chidish en Marang, bat ka principal jongka school ka Sister Teresa Nongsi. Ka kongsan hakate gasngi ka kong Evarinia Warjri ka badairu ka SDO jongka Penusla Civil Subdivision. Layo ka jingkeren pediang burom na isar bandri lang khongwir hadi nang ta layo ka jingra ya ka dong musa ban pen isya ka prthai ban long ka nuksa ban tebe jingshai ka jingkentiu ya ka lama na ka SDO ka jingrwai jong ka school anthem ka jingyat march pass ka drill ka jingkeren na ifadar Shidish en Marang ka jingshat na ki kena school bat ka jingkeren ai khublai klum lang ya baro na Sister Teresa Nongsi ka kongsan na kani ka sngi ka badairu ka SDO ka Penusla Civil Subdivision haba a jingkeren ha kani ka sngi kala ong bakala long ka sngi sa kan mau ha ka jing im ya ki kena school ha ka ba omla shuban klet onda bala ino na kani ka jinglet school kala ong shushu ruda ka babendram baka sport kala dei kum shibenta ka bala ban ya dei bat ka puli puthi kala kan tiu nam bat ai buram ru ya ka jing ipu iping ha ka bakino hikai kila tristam ban penwit penbiang ha kani ka program ha bayo ban ya keren bat ufada Chidish en Marang ula ong baka jing kenjo ka Higher Secondary School shaw mau mer ba arfusan snem las ngodei ban ai khuble ya barok ki kmi ki pa jong ki khna school ki bala ai ka jing kershan barat ba ya kani ka school ula ong ruba on rakhe ya ka jubli rupa ha barok sisnem jong news nem arjar arfusan bat ula ai ruka kerku kerdo ya barok lem ki badan benta ha kani ka school. For Chief Guest Timothy Ivari, Guest of Honor, Chairman of the MC, Srinilus Masar. So welcome all the Jubilee. Let us put our hands together. Of power. The third. Run with lamb that we will be present here. The flame is the symbol of purity, the symbol of power that will burn out all the antisocial elements. So let us So our General Commander returned. The yellow
of sports. We will cherish you. At the very outset, I would like to say that I have come to this gathering today for inaugurating two events which are of utmost importance to the school. One is the flagging of the sports annual meet 2025, and more so the starting of the jubilee year of the higher secondary section of this school. Kim koi pinkia kisah klan tagasmi nadum tagasmi hadu bakut ka sport. Ai kubleru ye kinong ikai baro badon benta ban penkren nagu benta kanaga sport tagasmi stang kajing trish tom jongki bat lem bat na ublen kerku ye piru. Benda du mentagasmi hadu ba min cruise ya ka jubilee jong Higher Secondary School Jongi, Arajar Arposan, Ublen Kerku Kedoi Pi Wei Kewei, Naga Bentaka Burom Jong Ublei, Ban Tristom, Ha Tingupa Badukun Badumunsim Bakun, Ablei Traikandra, Todang Taker High, Honorable Chief Guest of the opening ceremony of our school sports, come the opening of the Silver Jubilee of the Higher Secondary Section 2025. Madam Ivarinia Marjorie, MCS, SDO, Subdivisional Officer, Civil Peninsula. Guests of honor, Reverend Father Sedish and Marak, the Secretary of the Managing Committee and the Parish Priest of the Resurrection Church Peninsula. The Chairman of the School Managing Committee, Shri Nilus Masar, all the school managing committee members. I kublei ya ka school jongi higher secondary school baladap arposan snem kajing stang jong higher secondary school dengan I kublei baru kinong ikai kibala ikai yang ne bat mikpa badon bentalang kamtam MC member badon bentalang ban pengkiu kerdan ya kanega secondary school jongi hadu higher secondary tengi sungu ya ubleru bangila adap arposan snem karta bangila stang ya ka higher secondary school nila jit steering committee banya tray ban pun urlong ya kataka rakhe jubilee jongi arposan snem hauniu snem arajar arposan lastang adu mentaka sngi bat kikam kijam baro laban set ha ka steering committee ngakot kerpa jiki pas people baro banyak join lang nagbenta kaniga jubilee celebration jongi arposan snem badya trish tomru ni kot wear by pi baro banyak wan join lang batni kemik paro kumju banyak train kat batni nagbenta kaniga jubilee kan long ba job hauni snem arajar arposan Mentaga singi lapli ya kane bat kisat penkut syaban kut unius nem arajar posan. De ublin kerku kerdo ya pi baro kibalawan school hangne pas people baro bat kajing trace tom jong pi ngiptiang semua baha bat kajing ai mensim lang jong pi bat kajing kersan lang jong pi nagbenta jing job jong aniga jubli jongi. Kublei sibun ublin kerku kerdo ya pi baro.